one of the serious accident now. A driver died at a spot. If we are up and I know, I Kali Tinema, Moto Corsia, or Crochet, as I will see. Wamaha, and you will Facebook Live, not perform or peace. Che bia be na watwi mienu atwam na open so o said so o tekoko so asante mera o call Cape Coast University of Cape Coast ko di dwumadie na o man speech no mu no obo onyum tunu bi din enya onum tunu bi ase Kofi Kinaata wose ye tie enwum a na ye kasa ya ye tie enwum bi te se obi nya waye obi die so chen wudie wo de wote ha se wo de wo mate bi ayeye wo wale na na ye aso mate bi wawu na ye de no kwa samado yakosie no nti ya ye ntie sa nwom no na yetie a ema ye recheche na ye hu se enida so ha ampa open so ebo Kofi Kinaata din no enema Kofi Kinaata ye no na efe na ehyem kran se de metie speech nko a esa se nye easy se asante mera otekokoso otufo say to abebio obebodin ewo ne kasaye mu na je se woduru akire na je se wonwom empani na tie Kofi enre ya yete yesi Kofi akonya accident ene ebrofo tenten atro the driver died at a spot Ghana asem ye nyanto wase say ya na ye de ba social media ne so ye pe views ye pe comment ye pe likes ye pe subscribers but ya ye kan kakra Kofi Kinaata na okoye program one ne nkrofo nyina ne crew na ne teka anum Land Cruiser mu na Kofi ote na moto ebe cross ye nyame adrom Kofi ne nkrofo no Omo ho ante chima driver enwu Kofi ababonte abekasa wose wono kura ne worry ne motor drivers no esanse na won she helmet na won she bibia na oni safety measures bia a we put in place e wo ho abra wote motor no so wono na opesa wote wonka na ohwe se bibia ye kama won kasa mpo na babia odi dwumadie no ho na Kofi Kinaata utina eti Kofi Kinaata bibia ni ho a aye Kofi ehwo ye ase obia no hu ye meda na ase for one concern na de ehwa baga na aba ma ha mu show enyibiri kala oba fa he na on yelko program no ye wo show on crofo ndi nyibiti kala oba fa he na yelko program no na moto ankofu tu watina do across no nti no obo moto no nti onene asamawa ehende ye fine but this I am concerned ni moto for no ye follow up bibia na ye ba mo na update ye yelbo mpɛ de one what moto do na obia obey okay nti asamawa I'm fine pa mo my hasisi as you can see yeah, obag noko. Yeah, we other protocol. Driver be soon we dey all look at the driver died at a spot driver be we event no car or kind of ma fe event driver no a Land Cruiser motor go futu what na go across na normal accident see motor for na right now by the whole critical condition because like motor that helmet a car about the way serious one the yellow bumper there Jacob na like one tower on updates bibia nya mama on updates but I mean okay one of the serious accident na a driver died at a spot if we are up no I no car cinema motor corsia or crochet as you see Wamaha and you will Facebook Live not perform or peace. Video no na etwago no on se Kofi ne ho ye pa o gina event center wa okobo ni program mesere mo asemba na ye ka ya yensusu ha ye ni na yenka na awuto de ye boba akomienu miensa
na onam so na ukowu enti Kofi se wono de ne ho ye driver bi enwu Land Cruiser mu na wote na nipa a wo ho atechema ene wona na o ka moto no esan se moto accident de nyina yinim se ehu aha ye Joba Trend TV ya subscribe e videos ne emaye nefa notification bell no for to all na videos papa say ba wanya bi ahwe omoba village and apartment opoku ase amanfo fra won na obema baby ada Joba oshes enso ho so obedi dwumadie no ama kama na baby a ayefe aye kama